Okay guys, saya tolak body roll pun dah kurang sangat-sangat. Nak tahu apa saya buat kat absorber ni? Jom kita tengok. Okay, Assalamualaikum guys, saya Eddie. Belakang saya ni Mercedes W204 yang menggunakan normal absorber C200. Jadi, kereta ni datang daripada area KL juga. Lokasi kami Ampang KL. Kereta ni daripada Cyberjaya. Okay, owner bagi tahu saya bawa kereta ni memang rasa berbual-bual, rasa tak firm. Bila cornering tu akan rasa bergoyang sikit. Jadi dengan bacaan macam, dengan keadaan macam tu, bila kita sampai, saya test betul. Apa yang owner bagi tahu saya, exactly, memang betul apa yang dia rasa. Jadi saya ambil kereta ni, saya terus masuk dekat tester mesin, dapatkan berapakah bacaan ground contact. So dekat sini, depan kiri 26, depan kanan 27, belakang kiri 24, belakang kanan 25. So bacaan ground contact yang lebih daripada 20. Sebab itulah kereta ni bergoyang dan berbuai-buai. Jadi selepas kami dapat bacaan macam tu, kami masuk dekat hoist, buka ke 4 batang. Bila buka, dengan bacaan macam tu juga boleh nampak form yang kami tekan memang lembut. Sedangkan absorber belakang dia monotube. Sepatutnya keras tapi memang rasa lembut dia. Jadi, kami ambil sedikit masa untuk kita customkan absorber ni kepada 40% staple untuk kita balancekan compression dan rebound mengikut keberatan W204. So, setelah siap, kami akan minta form yang kami tekan. So, dekat sini, bila nak tekan dah siap tu, memang tekan tu memang susah guys. Memang azab rasanya. Tetapi jangan risau, comfort you guys takkan hilang sebab kita tekan menggunakan tangan. Keberatan kereta ni lain, tak sama dengan kita menggunakan tangan. Okey. Jadi setelah siap absorber ni, kami pun mulakan proses pemasangan dan setelah siap pasang, saya pun ambil kereta ni dan saya test. Betul, saya rasa memang firm, memang sedap, memang tegap. Dan tak ada lagi rasa berbuai-buai. Yang paling penting guys, comfort you guys takkan hilang. Memang ada comfort dia. Okay, so untuk confirmkan lagi, kita masuk dekat tester mesin. Jadi, dekat atas tester mesin, saya buktikan depan kiri 18, depan kanan 18, belakang kiri 13 dan belakang kanan 15. So, bacaan ground contact di bawah 20mm, barulah kereta ni stable guys. So, itu dah result dia tadi. Body roll dah berkurang sangat-sangat. Kalau you guys tak percaya, yang menggunakan apa-apa jenis kereta yang sedan, cuba keluar rumah, cuba goyang macam mana saya buat. Confirm kereta you guys, body bergerak tak payah tertinggal sebab absorber lembut. Jadi, itu dah dia kita untuk kami customkan absorber kepada 40% staple. So, kepada you guys kat luar sana, nak settlekan masalah, bila bawa tu rasa pening, bila duduk belakang tu rasa pening, nak settlekan senang saja, cari saya. Cara dia, you guys kena masuk dekat link bio saya. Jadi, insyaAllah, itulah sedikit sebanyak info yang saya dapat share. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. So insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.